Dobro nam došli u televizijski program Glas Amerike, studio Washington. Ja sam Inda Svonki i želim vam dobro večer. Slijedi pregled vijesti dana. Nedavno je objavljen godišnji izvještaj ekonomskih sloboda. Bosna i Hercegovina je rangirana na 108. mjestu u svijetu i na 39. mjestu u Evropi. Najveću zabrinutost izaziva upravljanje državnim fondovima i njihovo trošenje i poštivanje zakona. O detaljima ovog izvještaja i cjelokupnoj slici ekonomskih sloboda u Bosni i Hercegovini večeras razgovaramo sa Natašom Srdoć iz Adriatic instituta. Nataša, dobro vam večer i hvala što ste još jednom prihvatili naš poziv. Hvala vam lijepo i vašim gledateljima. Ja bih vas molila za jedan osvrt ovog izvještaja o ekonomskim slobodama, naravno sa segmentima za koje vi smatrate najbitnijim, ali možda sa osvrtom i na poštivanje zakona, što smo čuli da je veća zabrinutost, veličinu državnog aparata i regulativnu efikasnost i možda otvoreno tržište. Da. Znači, Bosna i Hercegovina je pala sa 97. na 108. mjesto, znači za 11 mjesta u godinu dana. To je samo zapravo 0,4 boda, ali problem je u tome da su loše ocjene prevagnule u odnosu na ocjene koje su se poboljšale. Veliki problem u Bosni i Hercegovini je vladavina prava. Znači, poštivanje zakona, vlasnička prava, nezavisno sudstvo koje je dalje politizirano. Znači, postoji politički utjecaj na pravosuđe, ne postoji uvijek poštivanje ugovora i to se ne može uvijek zakonski i sudski do kraja dovršiti u stvari ako se dođe do spora. Tako da su zapravo strana ulaganja ne ulaze u Bosnu i Hercegovinu. To je veliki problem jer nezaposlenost je najviša u regiji, čak i rekla bih i u Europi, iznad 60% među mladima. I to se jako loše zapravo odražava na ekonomski rast, općenito na održivost jednog mirovinskog sustava, jer sve više ima penzionera, sve manje ljudi koji to mogu podržati. Tako da je u biti jako loša općenita slika ekonomskog rasta i opće ekonomske situacije u Bosni i Hercegovini. I jedan od segmenata rezistentnosti bilo koje ekonomije, bilo to u Americi ili recimo u bilo kojoj drugoj evropskoj zemlji, je to neko neovisno malo privatno poduzetništvo. Vidimo da i tu postoji visoka zabrinutost da toga nema u Bosni i Hercegovini, opet iz razloga nedostatka stranih investicija, ali čak i kod domaćih ljudi, upravo zbog nepoštivanja zakona, ugovora i problema na samom tržištu. Da, znači velika korupcija u stvari. Velika korupcija u kojoj vi niste sigurni na koji način ćete moći uložiti, a da vas neko ne pita za mito, odnosno da će vas neko stopirati u vašem ulaganju ili u poslovanju, opet tražeći mito, ili nećete imati mogućnost da zapravo tražite neke ugovore, jer se oni dodjeljuju tek onima koji su dobro povezani unutar sistema, to je općenito postoji u javnoj nabavi. Znači, kad gledate, u stvari problemi se lako mogu razvrstati kroz ove 10 ekonomskih sloboda koje indeks ocjenjuje. Kad biste pitali što treba točno učiniti da bi zemlja postala više slobodnija i kako bi ljudi imali prilike, znači ne samo strani ulagači, nego domaći poduzetnici i općenito ljudi koji žele početi nešto iz početka. Znači, prvo treba postaviti zaštitu vlasničkih prava. Znači da znate da ukoliko uložite u nešto, ukoliko akumulirate kapital i vlasništvo, da će ono vama biti zaštićeno jednim nezavisnim pravosuđem, zaštitom vlasničkih prava i vladavine prava. Drugo, da možete isto tako imati nizak porezni teret, da postoji niska državna potrošnja, jer visoka državna potrošnja rezultira u većim budžetom i višim porezima u budućnosti. Isto tako da imate jedno lako počinjanje, poslovanje i zatvaranje poduzeća, da se zapravo, recimo, ugovor između poslodavca i radnika mogu da radi, znači do njih dolazi slobodno, na slobodnom tržištu, znači samim dogovorom između zaposlenika i radnika, da imate jedno fiskalno okruženje, znači to su niski porezi, da imate okruženje u financijama, da može lako doći do kredita i da postoji konkurentnost financijskog tržišta i tržišta kapitala, da imate jednu monetarnu slobodu, što znači da imate nisku inflaciju, znači da imate zaštićene, znači nema nekog rasta cijena, znači stabilnost cijena i da se
država ne miješa u postavljanju cijena nekih proizvoda, što znači snižava vašu konkurentnost. Znači, kroz te više manje 10 kategorija može se uspostaviti jedni temelji za funkcioniranje i malih poduzetnika i stranog kapitala. Međutim, u svim tim kategorijama važno je vladavina prava. Znači, da nitko ne može biti iznad zakona, da zakoni vrijede za svih i da ne može se pogodovati niti jednom pojedincu, vlasniku tvrtke ili pojedinim poduzećima. Znači, svi su isti pred zakonom. I to se mora posebno gledati u Bosni i Hercegovini da se to riješi. I ta vladavina prava je nešto čime se možda neke države u regiji i dalje bore. Hrvatska je imala svoj vlastiti okršaj na temu korupcije sa nekim uspjesima, očigledno čak i već u Europskoj uniji, ali Bosna i Hercegovina i dalje na toj regionalnoj ljestvici vladavine prava i dalje stoji prilično nisko. Zašto je to u Bosni i Hercegovini gore nego u susjednim zemljama? Trebamo reći da su zapravo sve zemlje u regiji imaju jako loše ocjene u području vladavine prava. Znači, vladavina prava obuhvaća nezavisno pravosuđe, znači zaštitu vlasničkih prava i korupciju, znači jednu slobodu od korupcije. Znači, sve zemlje bez izuzetka u regiji su ocjenjene vrlo loše u te dvije kategorije. I tu možda neke zemlje imaju vrlo mali napredak, međutim neznatan, jer sve imaju ocjene su represivno. Znači, najgorom ocjenom koja je moguća u indeksu ekonomske slobode. Što bi trebalo napraviti? Trebalo bi imati poštene i sposobne ljude na vlasti. Znači, poštene i sposobne. I u ovom trenutku, ponavljam, pomoć stranih sudaca i tužitelja, recimo primjer FBI-a koji se uključio u povrata sredstava koji su bili ukradena u Ukrajini od strane visokih političkih državnih dužnosnika i političara, radi se na tome da se ona vrate nazad u Ukrajinu. Znači, postoje načini da se za ovu korupciju koja je povezana sa stranim bankama, jer se veliki iznos sredstava izašlo kroz Austriju i Lichtenstein na strane bankovne račune domaćih političara u Bosni i Hercegovine, za te stvari FBI bi mogao vrlo lako pomoći kad bi ga neko tražio. Znači, mi znamo da to postoji mehanizam i trebamo zapravo sposobno i poštene ljude koji će biti na vlasti, koji će se odlučiti stati na kraj korupciji, stati na kraj nezakonitim financijskim odljevima iz zemlje. Mi smo vidjeli, nažalost, i globalni trend koji se odnosi i na zapadne zemlje, uključujući i Sjedinjene Američke Države. Govorim konkretno o izvještaju o korupciji. Sjedinjene Američke Države su u tom izvještaju na 14. mjestu. To je prilično flagrantno kršenje zakona i korupcije. Međutim, i neke druge zapadne zemlje su pale na toj ljestvici. Da li smatrate da generalna geopolitička situacija utječe na to i da možda postoje problemi kojima se na tom nivou više bavi, a manje se obraća pažnja na ovo? Ja vas moram zamoliti da na ovo kompleksno pitanje odgovorite kratko zbog vremena. Ja mislim da je najveći problem je u financiranju političkih kampanja, gdje se veliki iznosi novca daju pojedinim kandidatima u Americi, na Balkanu, i gdje se traži protuusluga. Znači, u tom trenutku kada netko postane ovisan o financiranju političke kampanje, o moćnicima u privatnom sektoru, tako i na kraju se dešava kao što je bio slučaj GE-a, a to moram reći da je to bio zapravo jedan izvješće Fox Newsa, gdje je rečeno da oni nisu platili nikakvog poreza te godine. Znači, milijarde dolara prihoda, međutim nema poreza, zbog toga što su se lobirali za izuzetke. Nataša, hvala najljepša na ovom razgovoru i naravno ova tema će i dalje ostati otvorena, a mi idemo dalje sa emisijom i dalje ostanemo na regionalnom nivou.